kwaze kwathi angihlabele bazalwane ngithi ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi yami ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi yami ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi yami. Sitawufa masinyane lokho. Let us pray. Babe wethu hamba phambi kwethu thina silandele ezinyathelweni zakho ludumo lonke lude kuwe Jehova ngoku luwena ngonaphakade in Jesus name Father we pray amen. Where we have just read this morning, we read from the book of Psalms 87 and 88, as well as the book of 2 Samuel chapter 23 verse 13 to 17b. Then the second letter of John verse 1 to 13. So we are going to put our roots in this second letter of John verse 1 to 13. Excuse me. Kweqala nje angithi kunalo mhlabelo othi ngeqiniso ngiyavuma uyinkosi yami. Uyabona Jona noma Johana uveta indzaba yeliqiniso. Liqiniso ubuyela uyalihamarisha ingazi ukuthi kude lokunye lokumqoka kwendlula lokho. Kani masisuka kule 1 John ukhuluma ngeluthando. Nyalo ingathi uthi John semkhulumela ngeluthando. Now I add another pillar ngifaka lenye insika leliqiniso. Ikhona insika yothando kodwa luthando lufuna ukuthi lusebenze ngeliqiniso. Liqiniso lingasebenzi ngaphandle kothando. Luthando sithi Jesus came makade lapha emhlabeni wetha aphethe umusa neliqiniso. Luthando lolo umusa emanate kudala luthando. Noma luthando luqale umusa kudalane wetha Jesu agwele umusa neliqiniso emhlabeni. Liqiniso lodwa nalide luthando lufanana netinsimbi letihamba tishayisane tilimatane ngaphandle kwa-oil. Luthando becomes the oil kwekuthi letinsimbi noma betiyahamba tiyashayisana but kube khona lokugqobiseka noma that kind of lubrication kwekuthi angeke nje tize tilimale kalula. So ke uletha ke indzaba yeliqiniso. Number 1 uthi lencwadi iphuma kumbonisi iya kumake lokhethiwe nebantu bakhe. Lalelani lengibathanza number 1 ngeliqiniso kungesini ngedwana kodwa nabo bonke labalatiko liqiniso. That's number 2. Ngenxa number 3 yeliqiniso lelihlala kithi naleli yawuba nathi phakade naphakade. Shangathi umusa nesihawu nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longibabe nakuJesu Kristu indodana yeyise kungaba nani. Number 4 ngeliqiniso nangeluthando. So liqiniso ingathi uthi if there is something nakukhona lengingakugqizelela namuhla liqiniso. Nangakhuluma
Verse number 1 liqiniso, verse number 2 liqiniso, verse number 3 liqiniso, verse number 4 liqiniso. Uyalibeka lana ukuthi uyabona into tonke letinye singaba nema-ground rules, sibe naloka kuyashintsha ema-ground rules kuyelana ne-environment, kuyelana nesimo sebantu ukuthi bobani labakhona ngaleso sikhathi. Kubese-ke uma loko kodwa liqiniso lime kuze kube phakade, liqiniso limile nalithi Jesu weda emhlabeni kutawusindisa tone. Loko akujiki loko, kunebufakazi nobuqinisekile. Sithi tena sifunda kuLuke chapter 2 verse 1 kuyale kwakunebantu, kunetindzawo letati khona archaeologically longaya kuto na Jesu atotalwa tifakazele ukuthi vele Jesu watalwa, vele Jesu wahlushwa wabulawa, vele Jesu wangcwatshwa nalethuna li-empty avuka kulelo thuna lelo. So-ke lana uma sikhuluma ngeliqiniso sikhuluma ngento lengaguquki, noma ngabe sekutelwa bobani sekuthiwa ngu-21st century ngibani, liqiniso liyawuma linjalo. Uyabona liqiniso noma ngabe u-behind the bars, noma ngabe bakufaka emgodini, liqinisa liyema lithi ngo alishintshi alembathi lokunye. Uyabona ngithena ngicabanga ngale ndzaba ngakhumbula lomunye umnyaka nasi sastudisha itheology eseminary, kwaba khona la khona kuthiwa siya contextualize some of the things. We are becoming creative in doing worship. Uyasukuma ke lo munye sisi walenye indzawo lengeke ngize ngisho uthi let us pray to our sister Jesus. No. He was born a male. Ngeke uze ushintshe lokho. He was a male Jew. But lokukhona kuye beka bemukela abantu besifazane aba embrace njengoba embrace besilisa. He was not a selective or exclusive in attending to everybody. Liqinisa limile kokuthi uNkulunkulu wamletha Jesu emhlabeni, watalwa esifeni semaJuda, watalwa angumuntu, waba indvodza yemJuda, waba nebafundi abashumi-2 okanye 12 apostles ebemaJuda labangemadoda, noma-ke angithi labangemadoda. So Jesu wakuhlonipha lokho ngoba livangeli lifanele lihambisane nenhlonipho ye-environment ukuthi ukuphi la ukhona khona. Uma ngabe le environment iyabaphikisa abantu labathile noma lokuthile, ulahle phansi noma imvunulo lethile, funa lokhu ngikwale environment uvunule kona, wente kona, ubese uyemukeleka. Uma ngabe kungasenjalo uyawubula uzongena ethuneni, usuka lapho uhambe njalo la kangwane nje enyalo kusikhathi sencwala. Emajaha aya lapha vunulile elaqobetelayo, aye laphana ayoyikhomba inhlokoloda. Nangabe uya nje ugqoke njengoba ngigqokile mina, ungumqugulu, ligama lelo lelingehlika lula kulabanene, kodwa nje akujiki ukuthi akunemqugulu khona la. So-ke uma ngabe utawufuna nawe ukuthi ube ngileliqobetelayo, ube lijale limukelekile kulo msebenzi wemaswati, ubita ukuthi umbathe njengabo. So-ke liqinisa lifuna ukuthi uma ngabe uliletha uhloniphe even the environment, uthi hloniphe nawe, ubahloniphe nalabo bantu. So-ke sibona Jesu uletha liqiniso lana. Lencwadi kuthiwa ibhalwa noma iphuma ku-elder. Ngubani lo elder? I-elder nguJohane. Lo Johane lona bekathandwa nguJesu, ariclina la esifubeni saJesu. Lo Johane lona Jesu lathi nakakhuluma wathi nangithanza angaphinda ngize ngibuye. And lo Johane lona akazange wafeyisa imartyrdom njengabo bonke labanye abantu, kodwa wahamba emhlabeni. Kukhona la kwafika khona sigaba sokuthi ahambe emhlabeni. Lamanye ama-scholars asho lokunene kwekuthi ungathini ukhanda ukuthi
usasekhona lesidingo sasePatmos ngoba Jesu wathi nangithanda kunani nangithanda mina ukuthi ahlale ngize ngibuye. So bazalwane, lokhu ngibona kumqoka kakhulu ukuthi Johana was passing the message. Ukuthi usasekhona noma sewahamba so kanjani nokumqoka ukuthi Johana utopresenta iqiniso ngaJesu lekambona wahamba naye waphila naye, akakhulumi into la iqabangako, akakhulumi imizwa yakhe, kodwa ukhuluma something very much tangible, as if he is in the court of law. Lapho na to provide evidence for what we are talking about. Uthi Johana nawo ngiyabeka ngoba ngiyamati ngambona anginamahloni ngaye. Johana lapha nakakhuluma lamagama uwakhuluma njengomuntu lomdzala, leka wakhuluma anganamahloni ngawo kwekuthi lamagama langa ayawuma kwanaphakade. Uyaqhubeka Johana lapha ukhuluma ufaka phakathi neluthando. Loluthando ngiyona nto imqokwa lekufuna ukuthi singayilibali ngoba a community must come together, a family must come together, an organization must come together. And what is sibopho sawo konke lokho? Luthando. Uma ngabe sikhohlwa luthando, liqiniso lakho noma ungalikhuluma liqanda ikhanda, kodwa uma ngabe ulikhuluma leqiniso lide luthando, li-poisonous, liyabulala, libi. Luqiniso lufuna ukuthi ukukhuluma ube luthando ulubeke phambili lungumkhombandlela. So Johana ke lapha ukhuluma lamagama, ukhuluma nalomake iya kumake lokhethiwe nabantu abakhe. Umuntu angathi buta ngibani lomake, unekwenta ukuthi vele bekumake, we don't know. Unekwenta ukuthi lo make is the church, because libandla li portray as a female. Kunekwenta ukuthi bekakhuluma nelibandla lelinebantu labakhonta lapha ama-parishioners okanye ama-congregants nekwakukhona lamanye lebekakhona eceleni. So uthi ngiyakhonta kuwe make nebantwana, sibantwana belibandla. Lokho kufuna ukuthi sikwazi sibantwana belibandla laKristu. Lokho ukuthi mina ngingum-Anglican, mina ngingumSamarita, mina ngiyini, is good, but what comes prior where would I am a Christian, ngingumntwana kaNkulunkulu, kufuna kuhambe phambili lokho ngoba lento yemaqembu noma lento yalethi bayatethu isenta sibukelane phansi, isenta sigqekane, isenta singemukelane, kodwa lokho ukuthi sibantwana bendoda yinye sitelwe ngengadi yaJesu, that unite us, that bring us together, that reminds us that we are but born of the same blood and water that came on his side. Uyaqhubeka lapha uyakuthi maye ngajabula nangikhanza ukuthi labanye bebantu bakho bahamba eqinisweni njengoba sayalwa ngubaba. Namanje ngiyanxusa ke make kungesiko ukuthi ngikushayela umyalo lomusha, kodwa wona lo uthi ngiyanxusa, I appeal. Tinto noma ngabe ufuna abantu batente, noma ngabe ufuna kuyiphusha lento, but you must show a sense of kutehlisa nekuqela nekupersuade, ngoba kusitana ukuthi umuntu akente ukuthi akwente kodwa abe angekho lapho. Kusitana lokho ngoba into lekuyona isita ukuthi akakwente lo muntu ngenhlitiyo ngeluthando. Let love ooze kulokhu lakwentako lo muntu, ngoba lo luthando mangabe lukhona dinengethi into letendekako. Now ngibuye lapha kule ndaba yokuthanda. Luthando lapha lekakhuluma ngalo Johana is not just a feeling that warm in somebody's heart, but Johana loluthando lalubekako, loluthando lakhuluma ngalo, loluthando lolu-decisive, loluthando lolukhetha kuma entweni, loluthando lolukhetha kwakuthi noma kuyashisa noma kuyagulwa noma kweswelwe noma kunjani ngimile la
asiluvele uthi angikushayela umyalo lomusha kodwa wena lo lesawufa ekuqaleni wekuthi sifanele sithandane. It is a must. It's not just a feeling, it's not emotional, it's not, but it's a must. Sifanele ukuthi sithandane. Ngaloko-ke luthando ukuthi sihambe ngekwemiyalo yakho uze wathi ukuthi ngisesekhona na. You have to walk kunema layini aloluthando ukuthi uthanza kanjani, uthanza ngokuhamba emiyalweni yakhe. Uthi Jesu uma ngabe ningithanza niyawugcina imiyalo yami. Labanengi bantu luthando luyabefuna bafohle beqe baphume babaleke. Yini sizathu behlulwa imiyalo wekuthi kunana umyalo lothi we walk within the bounds siboshelo noma kunalama guardrails labekiwe la. Uthi ke uma ngabe nihamba ngekweluthando nihamba ngekwemiyalo yami. So uma ngabe sithi awuthandana ufanele sihambe ngekwemiyalo yaNkulunkulu. Sithi awuyathi kanjani imiyalo yaNkulunkulu? Siyathi ukuthi sithathe iBhayibheli, the word of God, libe key etintweni tonke lesitendako. Uma ngabe uthi uyathanza, you must reflect. The Bible must become a mirror of your love. Wekuthi ngisahamba ngekwemiyalo yaNkulunkulu na. Kodwa ke kukhona bakhohlisi ngilabo abathi Jesu akazange ete emhlabeni. It's just an illusion. Labanye bathi aweta nje kodwa he was a Superman. Labanye bathi hayi weta yena kodwa was one of the prophets. Labanye bathi weta kodwa beyangasiye uNkulunkulu bekamncane. Uyabo bonke labo bantu labo bakhohlisi baphika iKristu bantu lafuna ukuthi bededele ungathathi imfundiso tabo kunalowo wena ufaka lemfundiso lengiyona ephelele yaKristu. Into ke labo bantu abanjalo abafuni ufunza kithi, bafuna ukuthi abantu ofundisa thine. And mangabe ungasi strong enough ngelifa laNkulunkulu, labantu bafundisiwe ukuthi bapenetrate kanjani kungena engqondweni yakho. Sikudona nawe uvume uyibonele hayi man ulahla kukholwa sesimangele lo muntu lomdzala kangaka angahamba na Jesu awulahla kukholwa awuthatha 949 lesengasi iculty kwente njani. Sizathu uvumele abantu labange bakhohlisi bakhuluma naye. Labanye abantu bathi hayi nika nje inyama lo uyikufunako lokungona kumqoka ngomoya wakho nje ukuthi uhlala ungenamagugu kodwa inyama konke lekufunako ungayinika. Bonke lolu hlobo lolo lubalekele lwebakhohlisi. Lokubaleka kusiwa ukuthi bazole wekuthi ungangithathi lokulaba kushoko in short, kodwa wena be in a position wekuthi ubathengisele lokho lokungiko. Uyabona kulesi esikhathi kunzima nalokubathengisela lokho lokungiko ngoba bagcina balwa. Labanye batshengise vele nokukhwika bakutshele bayilwele inkolo yabo physical. Kodwa nake wena akadinge kwethu ushaya iminyawo fahla phumane la ngikhulula tinjanyalo tiyaniluma angenze nifune la khala ningaphindi nibuyela. Alusabonakala loluthando ngoba loluthando must come up front. Loluthando fanele libe umsundu lotawungena la a worm whatever they call it. Now you have to buy a fish ufake lona bese ke sekuyahamba la ngekhathi kukhona le hook kodwa la kunalomsundu noma kunale nyama letofunwa ngile fish. So luthando is something that must come up front. Get it in the Kristu. Uma ngabe we want to win more people for the kingdom of God. So ke uyala ngaloko uthi bantu labanje bantu labangabaphiga iKristu asingababingeleli yabo singahambisani nabo singababingeleli. Kusho kuthini lo? Uma ngabe lokubingelela kusawubona lokhu lakhuluma ngako John nilolo kuhambisana nehospitality wekuthi lo muntu umngenise kakho uphinde umsupporte ngendlela ongamsupporta ngayo. Uthi ke Johana asusupporta into lephika Kristu kunaloko wena lo muntu
umbikise kule ndlela lekufanele ukuthi ahambe ngayo amkhonde ngayo Kristu ngetulu kwako konke kuphilelana nalowo muntu nokumsupporta lowo muntu akube sekuthelele umdonsela embusweni welizulu. Angifunde kwegcina lapho noma verse 12 noma nginalo kunyenti lengingalitshela kona angithi nganibhala phansi kepha ngethemba ukuthi ngidawuda nginibone ngikhulume nani umlomo nemlomo khona sitawujabula ngalokuphelele bantwana bathathe wenu lokhethiwe bayakhonda noma bayahambisa. So bazalwane asikhumbuleke ukuthi Jesu ukhuluma ngeliqiniso namuhla which is another pillar. Uma ngabe sitabuya encwadini yesambulo le ndaba yeluthando which is pillar number 1 leJohane bese lokwayishayela uthi kuleli bandla lase Efeso konke selikwendile kodwa nabo lasilahlekela nakhona thina nawo loluthando lwaqala lebe sithandana ngalo alusekho selulahlekile awusangithanzi ngalolo thando lolo. Bengajabula kona ukuthi ngifunde phansi, yes ngifunde phansi ngingakhulumi nje kuphela kodwa thina nawe verse 4 chapter 2 Revelation kodwa thina nawe sehlukana la ekutheni wena awusangithanzi njengoba bewungithanda kuqala. So musa kulahla uthando bezothi ubamba iqiniso thani ubambe lothando ububambe iqiniso thani ubambe iqiniso ububambe uthando. That's what Christ need from us. Let us pray. Baba sesibongile Nkosi ekuseni umnyaka uyawuphetha nje Nkosi usikhumbuta ngebumqoka beluthando ukuthi luthando lukuqina imiyalo yakho kodwa Nkosi ukhuluma kakhulu namuhla ngeliqiniso loluthando Nkosi without liqiniso loluthando solungabuye libe fake kodwa asithi seluthandweni sibe singakalahli iqiniso. Siyathandaza babe ekuseni ukuthi bonke Nkosi lababhekene nebumatima abathi Nkosi babhekene nebumatima batshelwa emaqiniso kodwa kube kuhanjwa ethandweni beve ukuthi yebo ngonile yebo ngenti kahle ekuzeni beminyaka but the love is still there. When rebuke and chastening is here but love is still guiding how am being rebuked or chastened. Lord God Almighty, take glory at this hour, we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And may the good Lord continue to watch over you and bless you. May he make his face shine on you and be gracious to you. May he look kindly on you and grant you inner peace, such that the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of his dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ, and the blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit may remain with us all now and forevermore. Amen. I thank you. Lomngane wami selokuhambisa lithando asilwemukeleke lithando lwaNkulunkulu. Be blessed bazalwane. Amen. Babelon ngcwele sesibongile ekusene egameni likaJesu. Sibonga Nkosi kusifundisa